When they
Unin manan ruwasin nonin pasamatan way pa kanang Pohnpei. Umin kawit akan makawit tatakan legislature kay sakwit. Itungalan ko wow. Payan kaklangayang way pa kanang Pohnpei. Tiya pa nakasanti. Ran kay sakusuwit. Kalang kaktiyala o apali tatangkan masopay legislature and win Pohnpei. Ketraiban katla o iman patawan pagi ketrai korasan kakata o manaman kapul kuburan ni kuburan lawlaw. Enginkehlap kam taulau ekar maran senators kan. Senator Hudson Abraham, Himang. Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Arthur, Senator Ricky Carl, Senator Tagarty Daniel, Senator Spencer A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Brian P. Edside, Senator Jack S. Harris, Senator Helgena J. Johnson, Senator Stephenson A. Joseph, Senator Arthur Latorre, Senator Sendelina Leka, Senator Michael Mike Loyola, Senator Kasinda C. Ludwig, Senator Earlene S. Movic, Senator Sheldon G. Nett, Senator Norbert A. Perez, Senator Mitrai Simna, Senator Jason A. Walter, Naing Acting Speaker Miguel, Padramat maing kuleg. Quorum, Mr. Speaker. Sansal mamia quorum tagak tialanan wala malam an ranwut akmal kubra payan kak sakar musik pausa sapul material atal tungal lapuepoe. Monat pan tialang nan totok at tungal sakar musik. Kay bani pon molen wow erekso and Pohnpei sakaratan wow lebalapan kubran sunan kan ko puligwa ulikant nanalek nan kan yeko ragatin laptugning lawlaw kat kita intari ang sapulma sa totongkan pasen kak warang saksakar ni soran tu and Pwuhng. Ibriman balik wow ang President and Wayne Kantaka Kaprapatan Mike Vanisa Vice President, Speaker o Congress, Members, Sangkopong Lagalap o Sangkopong Kan, balik wow ang sapul material Kabina and Wayne Pohnpei, Karyawan Gabina, Sangkopong Lagalap o Sangkopong Kan, Cabinet Members. Ibriman balik wow ang mga ran office kan to government and local government and Wayne Pohnpei. Protongan maluwa tayo tumalwa ang floor leader Abraham ran mawon payamawang Riyadh Honorable Senators Koros Mensang Lelawat palik ran mawon kapay ang tuon Pohnpei nan ponoponen Pohnpei maslikin Pohnpei o likin kalalen Pohnpei. Traiban rakatin kubra usen gak tialang nanat tungal wiyala malam. Traiban katiyong pan iranong papayo di autapan watawatan channel pagipan po na sa floor leader Kalanganan kami maing acting speaker
kam kupura po ichungal sakaratan kapung wawan kak puli sapul mamu yang chungal me Kadkadaur mo din legislature wo so itanungin nan wewe wasagan koros saksit ay wan kun kamu acting speaker wan gemelel honorable senator kan koros Israel kan bepacang jalan wasanu lamalam meseng ranwot acting speaker ipacang ran maun kapung payamawong men Pohnpei koros melil Israel kan bepacang jalan men KPC kan Iwa acting speaker men pason yata kamagito pagi legislature wajan kak kataropo sapulman kita channel and ran kayu jepena kosanti kaisakeu Ariyaman. Pagpataro karemang dalang kakati o sapulman kita tungalan kita utapan channel meso pa legislature kaya pangkatlanan masan pa miya masan pan channel Pagpagtar o karyaman dalang ka close debate ang what the masan pan channel koros magburki inangan kamu masan ito patuan Meso to kuburki masan ito patuan so kaya pangkat lang naninantan motion and kaksapulman kita utapan channel so pa legislature ang saugset nintuan inangan motion koros magburki dalang kaksapulman kita channel nintuan makamakit masan iyay mauang masan iso kaya sapulman kita utapan channel clerk Mia Governor Communication Sir, Mr. Speaker. Mia Communication sang Governmental kan Sir, Mr. Speaker. Anson kapitulong resolution appeals sang member kan sang senator side solar Mia Department Communication Mr. Clerk Sir, Mr. Speaker. Mia Miscellaneous Communications Sir, Mr. Speaker. Kelvan kati tapadutiyong ban order of the day iraisa kayo yung anson standing committee report Mr. Clerk Standing Committee Report number mabgay saksilu line di saksilu mapet Legislature Bill number yabgay saksilu line di sagaw sang Sanmoy Committee Land Sansal me standing committee report 5 saksulu labaniyal riya saksulu kapitulong sang committee and sab ipan patawan pona sa chairman and committee and sab Senator Pahrek sang wen matilini kamtola Kailangan ko, Mr. Speaker, muna iban patawan yang sakar o ituan ngile ban yang pil patawan nan wewe kayo man patawan tiyang kemas ay tuwal at yung kuburgan yay tuwal sagutan kaping wawaw ang kuburan sa matal ko labalap Pwuhng kong speaker floor o kabatayang wawat free honorable members chorus may yang nan sa matal di kuburan ranwat sa speaker man badawan kamagit tuwiyata mo kamagit dahil nagag masani standing committee report na may 5 saksilu labaniyal rin saksilu Sapulman kita. Karyaman pagpataro karyaman dalang ka kadla tapatula tolale masani standing committee report number 5 saksulu labaniyal rin saksulu katalban niya karyaman o katal tolanan masan ba chairman land Kailangan speaker iban baruan pa sa mga kamitian sa ay baruan pagi masama bahan pupula at baruan kamiti mahal nagkakadin sa was Yaralap, Mr. Speaker robot what yay me robot kedonan malwat kamadang kusanat number yop kri saksilu lepnya risakyo men kamanata wasagis ong kamban PTA o KAPWARESOU rail wasamay rail pat boto yariye polas niyaralap kailangan Mr. Speaker kailangan ng komunimiya masan pan kayo na mga kalalabak ang ni iran kawewe masang chairman in SAP kami may Senator Edwin chairman in Chayin ko sang win sa public Kailangan
Acting Speaker ay tunggal wow kepada Patrang Saulum Sakartaan kay puni wow lap ni one can come melel one give floor honorable member kan Israel kan mayan Patrang trial mission ranat and chamber what Israel kan may bibiyan and capacity kan ay tunggal ran maun mission women Pohnpei kan parus oh Mr. Speaker mo na ibang patroyan na itunggal patroy bilman trial recognize o kauna siya Madam Chair mo upik yung Patrang trial mission ranat. Kalangan ng kamoy, my chairman sa yun po, welcome, Madam Senator Mopik, Chairman Acting PWTC. Kayo yung minala clarification when Chairman of Patrawan Riyap Kari Saksilu Dapanjar Riyap Sagawa mo and Sansalta Riyap Kisili Saksilu Dapanjar Riyap Sagawa trial songsongan may report what songsongan na bali mo iyang committee siya so unfortunately report what sudah batuan malal toroy taso ay tungal signature sudah ang batuan amo dami men batuan mo ina essential mo dami report what songsongan uya kayo songsongan trial ang corporate wasagis Pwuhng langas me wasan inimita pay ran trio utai songsongan kapratong ban public land onian so to wasagis me Israel ko men China kai me abali pay palilikop Kalimetalani mo en mi wasagas me ko yang Israel poranga ko senedi so no right tipsugan me jan tipsugat pileu tipso inimita pave taman asphalt plant o sabiu me mieu moinan sansalmo menan ansu kisamala ni ansu me wasat ko sonsondi Sansal mawasat huya public land. O niyan so matotokot huya wi. Mo ensure the designation huya mawasat. O kapnan ayo o dato ko senedi. May wasat me company in China ban sonti o aray tunggal tipsugan ban bil sonti wasat. Mo en bil karabe en bil karani wasame project Project-nal may rai baton uya when essential mo may likop na wasa mo indame report wat bilsong-songan uya niya bang kapratong kan public land trust wasagis Pwuhng langas song-songan designate wasat when goyang PTA wasa matipsing bugat Acting Speaker mo in essential mo matipsyo bugat mo in eu tatok troror pilpat pato na legislature putalan kak kelang magtaybangan paintasang tipsyogan mamiye when we alak siyan tipsyogan met PTA bangun gogiyang pay din Pohnpei tare tama miyan suwat mo na songsong pasongsongan Pilwat songsongan talent designate o patuan ng PTA wasa. Mr. Speaker, utrong inangan kamumatawat. Mo inita o ay sakar misik kang Pwuhng chairman o mo in chairman bil tuan mangi katun mangi ay position nan committee niyan so me balban pilwat. Mo in wasa me ay tunggal PPM o PPM in committee the chairman ay BPM mo ina ko nang kaluwatan sang niya tayo man patuan ng PTA ya kailan and patuan corporatong and we are government retention area po kami anan ben government magdai bang ko sine kiti yang wasat wasan salmo me PTA kaitik mo na san salmo me lukop PTA bil anso ko samalaran mas designate Uya benda togo mendada uya o designation ko yang PTA
Moinong uya bantatok mamoin kayong konang ni ay tungal pepe moin patolang bang government retention area o moitang kapnaan kak audata kosineti taliyo wasat mabang sudah pitta supplementary board and trustee o uya ben lease mana-mana ang kak moitang kapnaan audata kosineti yang singakan may pepe mabang uya tatawag government and sundi ang wasat. Iwasa may tungol matmadaw mo yung songsongan kawait committee. Unfortunate o tama upran committee mo yung tama propose namin. Pero i-even batawan datamat i-isabahan batawan uwang apoy man kasalata yay tungol petam ong uyapan tatawag itong albetem po kamera lang umuin instrument patungan may ima ko yung pong pagkailan of void we have been lease imi patungan ki manan ang corporaton pa retention area mo ni ba ko yung mo kayo lease up so to poi mansulab ka katabenabil mi lease records we go me pd bi so ka point lease Ansuat financially BTA ma sort of Pohnpei state government mo in BTA mo in pambil sort of no round. Pero tayo create process yung may pamilya lease ang tayo lang pambil way bila uyapan way abe mo bang kamang kurang koros may government lease papain fee yung bali yung may pambil kolokol lease ambahan niatan lease up to point may ko tiwasa may is concerned pero ini men betawan song kawai ti retention area mun kayon konang por bi telen avoid we have lease you up where we have entity in government kapanan kak personality yang paliyo wasagis when kak abali tatok lap melal mepital imet men patawan kay digi sudah sain bagi iwong ita men patawan robot was sudah lel toroi ni bil patang chairman bil mensongan kawawa moina gis tama mi nan robot o pina ipepe mong pilwat tama mi mo iba ambil yang utung pimen patawan Kung uyapan tatok, mo na itong LPPM nan committee o siyang tama essential na report. Kailangan ko may Senator Atuna, Chairman in Land, Senator Pahrek. Kailangan ko, Mr. Speaker. Mo man kakangkira, masang Senator Atuna. Nang may kila po miye silgo may baruan katarang kabana. O kabana kadin sabang ato ami sa wal plan to kung wasaksit sabang ato masuot ri ang igla sa pateng sa robot abo yawi bugian ano tinamo parutan ang committee sangren Senator Atuna ibaruan intang kabana o kabana advice kinan sa wal silgo and we have towards the BTA alatin sabi kalangan mo na sansal ma report yo ma trial mamasan yan so what are mamia kubura yan so type ang katlangan pel mamia na pan sangan uya pan waktak te kapata-patakan amang tega kuya flora man na on report mo type ang katlanga Senator Joseph Mia Chairman in Finance ang wino kamu tola kalangan ko may acting speaker One ipan pacho ay men pagkita yung kakpatsa sa karata maasanin kapeng kay po ni Wam kung muli ang kiti yung mumotwot yung kalalalang sa akin ngayon toka wawon kin komi wawon kin floor leader o honorable member kan korusya when patsa ang senador ito wino yang pachowan may yang uchong intentin usun na tuwad tamay manaliti clarification kung kamu matawat sa tama report was yung kawit kamu matawat sa isan may palim na uyo tatawang kay
Alien subwards kahit Sujuya kasi government in China company in China. Rin doon ay pajon water group po so tsaka sa isa liyo sa isa lamao yung paluwat nagsangay wasaw. Pero dami pajon perga ma German member kang kawit ma. Chai pan uya to ko santi wa chai su pan kagajen catch the patronan breach of contract so ko santi to Tokyo wong Pohnpei State o palima with the Tongui the Pelian subwards mo isu pajuan tan reports so the testimony sa isa lasang pali yung China company in China mer nagsangar wasat or Solana ag child ma mo man pajuwalong ko santuwa jo kapresang rai ni soche sa isa lamao yung mer nagsangar statement yung pajuan reports sang chun the dog in TCNI isu pajuan yan chun the dog manager position nan paluwo pajuan me such a contract Chinese company tasked with Lukop Road Improvement Project ari mo pajuan ni pajo so ko nang jay na letu tan min katete sa insalyo me paluwan nagsanger jay daw yada ko san tuwa cha ete ariata me ko chu me ban chu no sa na mo oh pinay chung almada madawama Chairman the committee kang ka-clarify ro why public charity la kailangan maingat ni speaker. Senator Adun may respond ro. Ay tungol wa mo imi patawan ki ma mo isito patawan ma iwan so mur ma kona ang koyang PT ang koyang PT. Essential ma uya pan to ma ni trapio ni kapna ran trio ya utate patawan ang wasyaw ong men China kau non public land moina sudo tan moina kapna mana-mana na utate questionnaire yang ito retention area makapna sa pulman kin mana-mana questionnaire yang araman renkak uya to talk in government ligun mo import me ban kamana yang men China kau maraman to tong ko wasyaw ai mi patawan ki ong anshwat ma yei yesuta sansal mo ma men China kau Mencelana Rusulaban to talk to Ulul Wasau. When Bilgagis Kopumula to talk Kapanana Uyau Telung Kamanata Wasau when we are retention area where and Sansan and government Anan Wasau me. We need Paluar Mebankakan we are the question dear ye try Meban designate Licken Port Ong Tam Konang we are on public land. I mean Patrone me. When German when tangga kau ma ye company in China ba sila to tong wasau ni tambio udan wasau konengan we government retention area when koyang rail ang kusini rail ti when manamano and essential mian ka na manamanin kusini rail ti an public land we kita talking government when maso aga gabna udan ba pektor ya tai lang gak designate wasau apa situ uyau Kailangan Mr. Chair. Kailangan ng Senator Adun Chairman in Land Senator Perez kung kaksawas kawit Kailangan Speaker Senator ko Kailangan Speaker udah ni intent yang kak uya itu report prohibili bagi yesama the devil is in the detail ari engkak sensal madrini wasau o interview my gorsen kag muangi wasau yang parburunan wasam designated on 5-star hotel the answer me sunset close nan kosuleto the toger wasau pon puralang pam public land isudaman yang paruan tutok sapung na uya igarapan committee isuda paruan check mamia contract the non tutok sansan me sunan sa marel kosunet Iban paruan bagi mau karak dan negara cangtem masih pe report sabun man kita. Speaker. Mo na iban po na sa motion ako kubra nuwaw yan kak po na sa Senator Harris acting chairman in Orantis ang Win Colonia kami Senator Harris. Kailangan promi bil kabungge bil patro yang sa umumay. Dom tungol laboy mo kom tiyang gear.
Nan maluot ay wawang kami o floor yang ay Honorable Senator Kadkadaur. Iminensansal may bilyang utong ya medmetawan tatok me kami din siya songo-songon kay puitin intuan ruwasin ko sunat na beriyap ko silisak silu. When you remember Pohnpei kasal kem utana na ben and miye asphalt plant mi metalanim. Sansal ma asphalt plant men misinin mo yata pave o pave kinananen kukutaw mo matangat ko tiyang nanalo ko an kakkelay. Planteo mi palgur pantang asang palgur lel metalanim. Dan chuno man kasabungan me ni kulok me paper lele medeleni mo leler ni temperature yu machular kan mau na palial wasame ya men kalalbago technicality in we have been atreban kasap-kasap the legislature water bang kita sharp agis mur menyang peyan dami sansal sang chairman adun Chairman Pahrek mursapang mabwagi silgo yu ko sang ren kabinanan shot. Na shoda plan in the dog and washa wa imara bilgidan kasap-sabuang PTA. Instead of and designated as retention area. Yang kasang balga madmadawang retention area wagi melel tamisan sang Chairman Edwin. Agin kamangayla to. Maman kasap-sabuang kabinari. Esensial kabila memang kagak pelata minya tetap pun obis makakotian nan pelian jawab. Memang orang PTA gelap, mungkin kagak tu euran kabilan mur pan miya mat betul, abul ban obis tetap sabisin obisan yang patronan mungkin medalanim. Itu wasamel pan kagak miya mawan designated as retention area. Kami lelem balilau tin retention area memia nan Pohnpei main patro wain netro kolonia. Hari meda kami di supplement kita tungolan kini ar pilada and the dongi designation on PDA instead of retention area may iminala ka wait sang kami di. Tama rabil gidan kasap-kasap ayaraman mo and koyang PDA ayaraman na miban retention area bogi essential me bulban retention area wa uya megot maban kamangayla processin tatokin obis melalong mapitata siya silgo wewan ko sang ren kabinanan shawat o kasaleta me sutra plan ibem anana bilagi stola sang bogi kaitan ito kabinan maban miya Pohnpei nan parakan mabang patoto bangka kata miye songon administration niya tayo wo ko matay songon develop Pohnpei kakairata Pohnpei ieu tupso magayong kasampalan kairata kayan way shop harus songon shop sin government kan mabang niya ban celabla atay bil bananana shop riwa cha may min kalalbak ma kami kaway ya matawa mer kalangan Senator Aris pergi kesampal kay naman kalalapak ko ang kaksansal wasak ma muna tayong katlaw palira tayong kapralang Chairman Insap Senator Pahrek pamkak kawit kalangan Speaker Kabunggi iran kay nawagan korosyon niya ang kaksansal bilban kuran legislature me wasa may rail magitsang niya o langat we are retention area you o designation legislature uya yang wasa when carvi sang PTA o badawan yang lain wasa uya government retention area designation makasana di PTA wasa kalangan Mr. Speaker Senator Excite Chairman Inel sang wain sagas kami kalangan main acting speaker munay pacoy takatang kay Pwuhng pachang jam makom sekar nilang Kapretanan Chamber Wangki yang honorable members kan Wangki floor leader staff o karusian iran kapacapaca
Sansan na report ma PTA pagpagar ang kol Pwuhng langas. Kasumpan matalini man pil kol iwas for plant ang Pwuhng tama Senator Harris action patpachawan ma tanananew isinin paper na mumakaran po ang gatag ng laulang. At ayun na pachawan ma Pwuhng langas ta mim central and matalini tan mim chana waranga. Location no resto zone kita pilta wasaw tara tactically pilita wasaw pa imo ko konne ko karanihan amen sa pan entire malukop mo ko kasalil puel in uya sap so much the form lukop ininto ikamelala mamuman mukutin kasapa-sapa mumun pan shortcut ila men China ko pa miya inom sa rang kapanahong China inawon kapananayo patupso mam lukop ko tani patchkul ko kapan nachkila 1.2 million aramoni tamarapan kitong Pohnpei ni free wasaw bisay son tupso ko bisay son iban ko ang record uta patchkul tupso ko a PTA pagpagarang kolokol wasaryawo from no kolokol Pwuhng langas sa pinnan report iwasaw mo ng patchang pa lukop to wasangal main road Pwuhng langas kasalel on uya pave iwasaw mo konang pave ang uya talk lap kasapasapi government and quality staff sama Senator Harris daw asset yan Pohnpei state kayo asset kayo kasalan staff apal chayon KAPWARESOU kiyang ranis yung kakita pahinway ito sa PTA na matalanin kamelala mo tang konang PTA ang kolokol Pwuhng langas marakakaleti lukop ang ranaleti up taniwang maraman sa umpain tupso ka utan ng Pohnpei panta cracker jack 1.2 million probably kisan ng chay share bisa pungke na yung pachang match kalan acting speaker Mimiadra masan ban stunting committee report magdahil tayo baru ban stunting committee report number 5 saksilu mimiadra gagparuan las kami taula chairman insab Senator Pahrek Anan speaker report memurai laban kuburan mat Pagulong ito ipayaw sa malaro. Dan kakapali ito yung concern memiyasang website dan paragraph peslu dan palikariyaw. Ime barolang designation namiyan sa watong palangas. Miye reversion clause yu. Padraban yan sumaraban sila tatawang wasaw. Automatic tabang paralang public land wasaw. O paragraph panangi Bisansan mo wasaw kawawam niyan siya mapilo pa manamala pagpag ang PTA ang kolokol sa wasaw aban siya juga kuwagi lagi sangar man alam sa speaker kalangan miyata iran kawait kay namang ni standing committee report kami Senator Loyola acting chairman and climate relations sangwenat yang ay sentos kan paros uray kan magkakitay ang kanari uray kan nagkikiyam ng pakese speaker enggak sansan na report may utong meron uya ben kasawasak maban kolang PTA dan kolang retention area estuya kan meron sanction concern with the 2000 senator website Legislature quorum board speaker itong concern may yang patang di report epit baligaryaon report o second paragraph met koskoso ilan dan filter kay me but sontiang na both plant and langas tan sa tukak magsang masa ninduan ay uya Drone Environment Committee o ninduan ay way to me filter mebot mekun uya men kamakale sang samin nan system tuksukat pami mota masuk pa angkak motit DTS takan pis kapan patwa ko mota o sumukan ko ninduan nasansan na report tena estukak motit ko ki
condition to be built permanently. Dari concern mo guna makam tu sa waski. Yakan mo ngon tukso ko kan para mo sa taman current environment effect on sa kaunting wasa. Irai kan mo ko sa parang wasa. Ayun. Kalangan sansal ma chairman kota ang vice the members may magkakawit close. Speaker, kagayang bato mo. Mon kumagubra sa Senator Movik, Chairman ng PWTC, Sangwing Kitri, kami. Kalangan, Speaker, muna iban bato ay tungkol sakratan kay paniyawawan bato ang tamang kamtiyo kaya bilang botong ng chamber ay tungkol wangin kami. Floor, Honorable Senator kan Karusia o Israel kan batong Israel. Ibin batong po yung ibil rong-ronger tame kasalatakan mepit te report wotoy kasambal ki sang ni royo me ikoyo kasambal ki po ma ketailban kamanayang maktailban PTA ban kamanaman laran tatongki kaliyo isap me milukop atame mi po lang aso pangko po lang public land ko sambal ka po miya ko magat kay trail ya mesay kinto utani istiban kasaleta me tete hirap paano pitata agriculture punso ko magat ko yari ikamelele me tame sansalasang Israel kan me kasaletar ong ramepit sabon bolangas magtrail kopre lang Enginkehlap retention area yo buat bayan mio tatok magtrail banana yan ang sabot magtrail bang kopre lang public land rekak taula o yata usangan komokit magtrail ban apal ketrailan kopre to bar taula ro yata usangan komokit ong lan sa palian sa pun lang aso Ariyang kamelele me en purulang retention area po yung kema government na natotong ki ong en kapatayang agriculture po lang sa kamelele mamainin mo kunangan mo yaw. Kalangan Mr. Speaker. Kalangan ko masalita mo bagaimana sansali naman robot dahil ban apalang ukit robot ay may sakarag ma tama ko nang tala mo yung robot na tuwan kawit kan magdaban sa palman kita ang niyaman man kan manan teka kuyanan paluwaran pil niyan so teban katla iya ko promail Speaker itong concern no ano po tama Mia concern yo sang Senator Loyola tukalang land or working chairman na sudak kumkag broma ekis ola ba ang concern no Senator Loyola Kalangan Speaker essential nan kanibaryawan report karyawan paragraph intungan testimony me Commissioner Kasaleta metene filter and food land machinery will be impossible to remove as it was conditioned to be built permanent. Hari intungan na tayo koros mangi patuan me filter me system yung makanungan me kamak. Asaman kami minan filter wan siya yaban mo sotaban ka walang wasaw to potion wasaw ewan siya muraramo main kalabago totokalang utani nang yel tapos gesa main kami lama kumkag kawit kalabak mamiyaw Kalangan Mr. Speaker ang purang kabrayang saksiyat matilinim o doon ay batuan ng korong wasaksiyat aramas piminim seliyari filter may batuan mimi paan puel o rail bisarap tier i batuan kasik assessment yung sang EPA and kag paratong trail dalmet say parato iran committee bill ko assignan EPA ni korong-korong yaw ang nagsansan pa ang kukuramain filter na miya mi pa ang puel o siya poison parola na pil magin parola wasa niyata ma
solar ay ba matuwa rule magdabar dengan tiar masan ban standing committee report number 5 silu labanial resak silu tayang kakatla o suski koras magburgi kalian sapolman kita standing committee report 5 silu labanial resak silu masani Besok kuburgi masaniso motion altar kay supplement kita standing committee report 5 silu ranwat. Clerk, niya standing committee report. Standing committee report number 5 lain resak silu mepet legislature pin number 5 silisek lain resak silu sang medium team finance. Sansal me standing committee report with kapitulong sang Committee in Finance ban po na sa Senator Joseph sang Chairman in Finance sang Pwuhng kamu Senator Joseph. Kailangan ng kami may acting speaker. Ban leo tula po ni chungal. Sagaratan kapeng kay po ni wow kapacapat may pacuon uyay. May speaker man ata sa bulmo committee yo yada kamugdiyo challenge kak. Kita maasani yo sa bulman kita starting committee report number 5 sa 5 level niya resak silu. Nagkariyaman. Pagbuktaro kariyaman talang katla katil tolalo o sa bulman kita standing committee report 5 sa 5 level niya resak silu magkapitulong sang Committee in Finance taban tolanan masan po kami Senator and Committee in Finance Senator Joseph. Kailangan speaker ban pacuan chapiyata Kamela may Vice Chairman no member in committee kan pamilya ang patyang ang kakagis kawewe. Tame report watch ang asungan kawit kumumot watch. Ni mojamot maing speaker report watch kasalata uchu chong pagpen moni sang sabul majay office and Environmental Protection Agency. Wan moni yung mapatpacho wan jala nan. Nabugot pa isok walom umotwo dyan kak uprelaw kat kita po yan kak tapon po yan silok may paluwas panuya o nanuwain palaw o environmental conference yun nakin uyaw dari kami di ba dyan kamera lang konayang paluwas dyan patyang po yan kak lalito kawit o pilkatayala rail kakanapali sa pulmachayal environment nanuwain Pohnpei. Iban pajawan chor foreign jajong vice chairman and capacity committee. Tame report watch ang and kawit. Kailangan may speaker. Torontat chora kayang Senator Artui vice chairman and Committee in Finance sang Win Sakas kamtola Senator Artui. Ay kailangan ng kupromi may acting speaker. Muna iban patyang ay Chairman, I mean, patyang sa bulungo yung muchungal sa karatang kay Poniwa matyang ay nindang. Medal nan maluwat waon kun komoy floor honorable members karos. Ime melel ime sansal sang chairman me ye ime Pwuhng. Sansal me miye conference me sansal me bang uyaw nan win palaw me with the environment or climate change area. Sansal me staff riyaman me pampacheng o yang aki aramas me samani ya we have food and security in relation to climate change. Ime pampacheng sai water. Sansal me sai kasampalwat Meron lepitata environment or climate change. I image may yang kacela o bose German kalangan. Miyata iran kaino mo kalalabak tepil kawit ang ni standing committee report. Masalar miya karyaman in motion in rutung adimasan ba. Pagbagtaro karyaman kalangka rutung adimasan ban standing committee report 5 esak 5 labanyal resak sulu. Koros mo guburga kamakta masani ay mesabong masani so kayangkat lang naninan inanten motion takamakit koros mo guburga italian supplement kita standing committee report 5 esak 5 labanyal resak sulu masani ay mesabong masani so
Sansal Magtail, Kamanalar, Stanton Committee Report, Limapuki, Isak Lamau Labanial, Isak Siluranwood. Clerk Miata, Salam, Mr. Speaker. Komgura, Senator Latora, sang Winkiti Komtolang, a point of privilege. Kalangan kong acting speaker mo na ibang pato ay man patuan pagkitata itungol sakarang kay pani ang patuang sa pulmang tungol pato ta lang wong kang wong floor wong members and legislator what staff child korusya may ubano speaker o members ko makatungko bro wagi pilyo wa pantala apton patuta man patuan muyata komagut kailang kak Europe nan sa pulmatel kalantor o pilyo ko talang ban item ng paisu yung reduction of pills ang pagkaryaman Sudah bapan nuang bagi privilege and members kan, ini bapan nuyawi kita bapan corok tala bagam kaptulung bill resolution bagam bapan kaptulung bapan ira isu tawalu. Masalah sangan privilege itu, kita bapan peron sabal tila. On the order of the day, clerk, Miata, standing committee report. Salam, Mr. Speaker. Special committee report, Mianan Kalantar. Sura, Mr. Speaker. Ira Mr. Nakalakan, Mia Ira Mr. Nakalamayang Mr. Clerk. Standing committee report, number Mabgil Maula and Raisak Silu, Mapit, floor motion on accident at Senwar Elementary School and building risk assessment for two-story school buildings at ESTM, sang Salmigam and Education. Bagi report wood, makapantala patulong sang kamdi school, iban patuan po na to, matang Senator Leka, Chairman in Education, sang Pwuhng Nukuro, amutungalan so. Kalangan may Mr. Acting Speaker Miguel, uniban yang patro ni wow, ben patron pakita Mr. Wow, kay muni yang kapatren sa pulbumi sansalir nila. Wangkin ko may Acting Speaker Miguel, Floor Reader Abraham, honorable members, chorus may patren sa bulchay wiya lamalam ko suntian ranwat. Wow, patron walenti sa Department of Education o pagkimulwat ren Kadkadaur yo wiya lamalam kista ni Committee Report 545-23 o sa puluman kita pagkakariyaman. Pagbaktaro kariyaman kaling kaktaulala masani sa puluman kita standing committee report 55 labanya Raisak Silu tabang katlat patulangan masan pan report kami Madam Chair Senator Leka. Kalangan may Acting Speaker ni wow standing committee report what say ilang nan mall motion you may be accident may we say Senwar Elementary School or building risk assessment on two-story building and STM Elementary School. Chungol sa karan misip bangko from acting speaker of Legislature watch unsek. Puya kipantalan report pentami sansal o may kachang pupura puya kipukoy men patuwa na kis kaprela pupura chay. O sa pagmatay wiya pupur ko sontian 9 regular session. When former Senator Yohanes Smith chungalan ni kita sa Enginkehlap o kasampal may iludo ng Governor in Pohnpei State na netungol statement en rano e wiya kapeng Willianti delegation in Kichi where key chairperson in education Pwuhng member and committee on education. Honorable Senator Loyola with our staff attended to an emergency issue Mawiyawi Senwar School. Metene wanim Puputiam Ponchon School Riemen, Kawela Emen, in critical condition and the other one was okay. E-statement which may prompt Patrol Tila ni when school in Senwar at that day. O tami san saleng pitch ni Lel Tila ni when school
Utana, so the school doesn't have a safe environment, at the same time learning as well. The two-story building railings were hanging, no support, bottom support. First 3 classrooms have crack in the ceilings, exposing rebars, among others. The Bilsansal principal Simon Rano Metiana recommended school, closure of the school. Speaker, Pwuhng seriousness of Dami Sansal and Rano sa Patroto, Pwuhng director Kempang Kamaraining, education to hear firsthand aray chungol way forward on kayo on Sarigaw. Kariyaw, yung school mawia kaper on supplementary school in Senwar Elementary School o Kasilu. Aray chungol plan B. Mayay mele recommendation sang TNI closure of the school for safety purposes. Pilsansal for seriousness or urgency of the matter, dialogue were exchanged prior to the floor motion. Enginkehlap on Senator Joseph for transparency of the talk. Kapukoki sa Bulungan Committee on Education rengkap kata situation o kapuretong non-molwet. With that said, sa Pwuhng Committee on Education Tolan and sa Barangay Karongrong o Luketo Acting Director Martin at that time, Vocational Education Coordinator Mr. Dennis Paul, Chief of Elementary, Principal in Senwaro, ESTM, Board Members. Nang Kangang Karongrong ko, esansalang sa Pwuhng Committee may delay land renovations. In school ko, tena COVID, o iray CPs ko me bantu the renovations, me school Riau Sansal me bit, the 2 schools that included in the floor motion. Every Sansal sa witnesses me Pwuhng school and Senwar so just safe at that time. Rescheduling yo bang we me lower classmen 1 to 4 will be going to school in the morning, upperclassmen in the afternoon. His Highness Administrator TNI did building risk assessment on 2-story building. O esansal me is ESTM piliyang batreng assessment no. And sansal and kak sansal na record my Mr. Acting Speaker, honorable members. Office and TNI with the collaboration and POE completed the required minor renovations for Senwar and ESTM schools. Pending assessment for new classroom for the required classrooms needed. Enginkehlap, Mr. Speaker. Kalangan. Sansal Government report me so far memutuhkan sukses standing committee report 55 laban niya resaksilu makabulong sang committee school mayroon kawait kay namo sang honorable senators kan kami Madam Chairwoman and PWTC Senator Mopik. Kalangan Speaker. I'm Kadalabak yung may Kadalabak rin Chairman and Committee in Education. Mepit masotro lan assessment no kasayapan total upgrade the renovation in entire school in Senwar po. Kaya niya iso magkakaskasaleta me onontan mo isulo yawir mo inonontan tame wala insa wo miya buka melele me ma aramas naman pantang mo pain kilang skulo utan anane and miya renovation an entire skulo en uyawi ibil purya mo igini insa me irawat paratao la insa me project kan ko dito sang TNI school wo sa triyang milale enuya eu school manane nononta kalangan Senator Lega Madam Chair in Education komtolo miya mo kaweta niran kay namo kalalapako. Kalangan Acting Speaker, thank you Senator Mofik for the inquiry. Dami Sansal, as I said, pending assessments, meaning miya pagpag kong TNI administrator for them to reassess the whole building or
makoneng demolition building of Pohnpei and then come up with another new building. As we speak, there's a dialogue between government education or FSMTC as we speak. Thank you. Miata iran kanamo kalbak takawit. Speaker, Acting Speaker. Kami may Senator Seminar Vice Chairman in Education Sangwan Sakas, Kaptola. Lagol Secretary Wow kapatapat kueki reporter in Legislature mataper wagak sewase kupurka lai rampe kita dalam close masan report. Kadkadaur Government Alangka Kertingati Masan Pan Report number 55 Lapaniar Sakselu Magaptulong Sangkamtin School Koros Muguburgi Kaling Kertingati Masan Pan Report Masansal Masaniyay Mauwang Masaniso Ketebangkat lang nan inanten motion nan kakar supplement kita takamakitin aleta report koros Muguburgi Kaling supplement kita standing committee report 55 Lapaniar Sakselu Masaniyay Mesapunggi Masaniso Ranwat Trail supplement kita standing committee report 55 Lapaniar Sakselu Clerk Miata Ira Mesuranakla. Standing committee report number Mebgay Sakriala and Saksilu Mepit floor motion relating to the disregard or neglect of dental services request for the outer islands of Pohnpei sang Standing Committee on Judiciary and Governmental Operations. Iban Batawan Bonus Senator Hetun Chairman in Chayanko sang Wayne sa Pahrek kami maing Senator Hetun. Kalangan Acting Speaker Kaprayang ay tungol wow kang promo o melel yang ay honorable member kan ni wow men patuan ulanti sa kung may kamtin chen ko tuan wiyata kamo kadiyo mumot ang kakatoropo standing committee report limap ki sa kriyaw laban yaga yasik silu sa kung manipid Kadkadaur Government Katiyan Taulale Masani o supplement kita standing committee report 50 Sakriyaw Lapanial Saksilu Iban Patuan Kopralang Chairman Chayan ko ang ni discussion ng report kamu maing Chairman Chayan ko kalangan Acting Speaker mo yun ansan mo report what song-songan itanlong ito ng umodi legislature what floor motion yun Melel may Patuan offer the pit we have been sharpest we have been government operation the pit well been service in imanwini ong tagaan kayo when kayo at even man we ay tungal sa karmisik pangan front chairman health wag mo inuret melel mo ina konayangan and toka sabon committee Niya Patuan songan kawawa mo in tansan salmo o we have been kapwelpan service mo in alayang ay Patuan kuya kita motion wato and songan assign tong kamtinsin ko kusen kakan drop o mo in niya sa water mo in personal nature in kapwelpan service on other island may be Patuan Pwuhng kita poin utan trek treki tama uya duran kapon. Mr. Speaker and Sensal mo niyan so sa patroyan nan korong committee lukaya to melel uliban option kapna director in monmuni o niyan so chief in talian uyang o niyan so me korong uyawi mo I kuya mo ikila mo director in ultime ulianto Israel kan me committee lukaya tong Pwuhng ka kensongan kawawa tama uyawi melayang pagpen service kukat soto lalang Israel ko mga nana service melal uyangi ong nitakayakan Pero Mr. Speaker and Sensal mo floor motion what presentasan po irreal kayo
trip me uya talang pale bawa melal mokillo pengelap o karyau ong tekan sabwa pekriawat koros uyang melal monmuni o palian uyangi ana ben melal service in uyangi ong itakakan pagi ana lap mie ong rail metro ana service bukat mianso mesyo mosel o patolang ni taka melal silu Israel kan me uya samanen uyangi kaya wong mokillo takan palpewa rapado ila lelbon shop o tiarda mesotre muinto Israel nan kabin au data patro tisam bon shop o yang el talani taka kaporan gak provide service nagayon anan ong Israel kan melal me muin chi wokilar anan ben service in uyang aong takan sabwagak and san salmo mi personally bil uya pek amelong tarakter ong pek wat uya pakriyaw o kayon pek uya ulang tarakter o kriyaw mon show be bil pa mosel ko inga kale assurance me melel Israel ko me panana na yang and yang show pek wat kay tiga bil uya ito sang kalian public health tap tron takeo personally bil ewang ya pek yana ana ben sabis bukatan baklali tare essential meran mesyo moselta sota kalian imanuni tabil kalian uyang ya mesyo karena sama korong uyawi main Traktor me ulian to Israel witness kan o mainan palikariyaw tungol statement me sansal ya karabe kan maina kayo pagmangi reo o main soto kawo me ka kan uya me ka kan itar ong tame nie ite nie kawo me wagi soto sana Israel don shop amelel nan per imala yang rais te yang tolau kawo me Israel ka magan melal ulian balian monuni moin kapal berail ni kawo gnanana me giskana ini ko agi ugo me Israel tuntulan kita sapul mangi rapugogi abali aramas o rankak yan sumarelel ton tagawa rete son suat don su penian sumaraban to ke paluaran aramas de abali aramas rete wangin don su song tregan me pitta seilok me bana layang bang kakate nian sumaraban uya ara tungol kugokan ba bilale ta eu ka pal troror maraban su son remet mesansal nian suot bil tola ka wewa me udan mas nian su me pen mi ten waratal shop udan kan mi per ne monuni don shop nian su me shop kan masel peret udan kan reserve sang o kan boyang rail palian monuni ko nian su me shop pa masel and kan mi sana rail to rail don shop o nian su me rabam patroti ya kayo Orang itu ngol tip shogan and secure nan karayo me kayo aramas pan sudah tahu kata tahu ya kau yang sudah pan su are muen ko to yang sudah microchloricilla provide service try with national government with Pwuhng service bukat karayang we have been service in don shop melel ong nan perakan lagi momon first come first serve o kaya so niyan so me agin leleng monuni ran kak reserve to rail amakin short ay rail kin leleng arrest yang are moyen bila belben reservation kan bil pemia so maramas pilkin point kapan ap niyan so order
si merelel beon shop ratiarda me sur tawaran are mo insongan apa buka ana eu penan pungan melel state government or national government or we have been Kosantin reservation melel me pit manuni priority an ka ko yang rail peran ka kayu Israel ko me ba na pali ananin palian manuni mapil uyangi tapil anan teigan melel Israel ko kasampal Israel ko men priority towar rail an ka kan miye we kai tikte Prabangwati la service apanso me kin miye referral sang outer island nan peram kin Kadkadaur sang ong kalian monuni ai wasa me suma kan kun patolong o miye tawarai ere moin ong rabgat moin we have been coordination o kayo moin aramas bilagis mayor la don we have been papali apa bukat moin tatawat wiyaw bagatailan kak pleo pangan kenerail kasambal o anaan pen rangkak kayo kasambal kan me service in munmuni ay mekot kasambal melelong wasakan me kayo arail access o imunmuni sitam mangay melel orailan kan makayon kabal boy kin masito shop Israel ka me mia Israel sinlungu me Israel technician kan magin medical aid me patron ta Israel ka kana pali Israel tame tarakter bil kasaleta me wan kak me mia Israel Israel pitta kalian ngi me mamia me ngi medak resdeka ka ta usangin aramas buko ko ki aramas me bilin laut bil sudah bil kone yang aramas yang using ira ko ragakta bil sapung kila ira buka tare ira mo nan wo pena me mie o tame gadon kau yang karakter interview moin kaiti sen uyaban korong ruwat men katimbak o moin Rapaki tama uya sakanakan service in mununi tama floor motion o public hearing men mieo me imulan ta tok me got me mau bang kakan en kakan puita sang uya ban ta tok wat are uya ban imbangai mi uya uyang director ranka coordinate all national government Ong we have been service kan prioritization in Israel cabin kan melel palian monmuni inen kasampal ta me director bil kawit committee me nan leader cabinet meeting meraban tuan wiya aban raise issue wen gak sansalang kabina o en sansalma me email main resolution in soup me Magatrail kilsongan kamanala o enkak kan mia painten goratrail enkak responden songanan kan o ensudah uya karang piau me ma national government sudah men kasampal kaya trail mukti sapul matrail anan ka sudah me got pang uya uya raya bukat ime sansalang director kayo mo committee bilmen director muang utan sabal marai responsibility roson mo rana kasampal kay pagpag bugat o kautri yang moyen men Israel tron munin Moscow me taiban batuan marabil sudah minan kapen sudah uyata me top train nan moi wet moi na bil moi top train ligi me bil total area trail ma rabil tu ta pon shop sudah rail kapen ar moi bil uya kita me got me ka ta me kasampal moi ong service in monuni ni uya ba kan koros me konang
Israel kak provide service on melel Israel na kay dito bil Israel we are municipal wasakan koros na state in Pohnpei with mana na service mo nguni ong Israel kan kis an ka kapalin lal do mo nguni mo na kasambal we have to Tokyo and me ko rang kak provide service po Chair, Mr. Speaker, main ong we have to talk at mo na sansal mo me we have to talk kay legislature we Thailand songon kilang mapang kamaula pagpen ananin show ang kamaula tama kami ni pil recommend ang director ni bil kaseletar we have been prioritization in isingakan mabayang future party rangak make sure may manuni we priority yo o ma sudo munin silok ran nanti yang kaptulong muni pagpension legislature ang piluya mo try ong we have been questioned di po ina ni Rael kan masukot bana letter sito yan Mr. Speaker sang niya so me korongon wat trim sakala o songkan mo isugak patawan we have been service maula tasu aptami men patawan ina nang kasambal bagi just recently mia emergency wong sa buwapik sito patawan utan tama wiyaw atay respond tong irayo mawiyaw ipon taga sa buwapik mia pinakap men misiyan anane en lelton munmuni shop kaunapta sito maselan so me konangan maselo niyan so me lelti la bon taga usrabino ni itikla import suriga me urla srabino sito me re abubuga itame kaseleta yawan kapal me putai patuan anki ong balian roson mo ma peiwat uya kapal imen patuan me ongkit men makukusan ni tagaga kapal apsabil laut sang tamami try makarani munmuni apal re moin ong we ban to bukat moin we ban imbangay me kat rupsongan to bukat railan pilio kataman kiyang rail ya rail ko o tame utan patawan uya to provide these services ong aramaskan o railan kag responding songon sin anan kay me wa mo mon tiket ka ma mo mon pil sapunga ra rail pil mangi me to wo ke me ramas mawuran ramas mabil apa la bang sin me kota rail maramas meno sapungala sutu tais juga kapro to ramas men ni meta woi rak masuk sutu ban lella sombong silu ramas ban ko walking ni meta resongan apa buka email report wat songsongan tagi Thailand ka kan o executive and renewable o opportunity we have been service near ban apaliang kaiti ke outer island of dan Pohnpei ko reimat me men songan report ki Mr. Speaker tama pang puita moin we have been to talk Thailand peipeyan monuni po engkak mel pangpangan kan Israel we have been to talk ban kamawala service Kalangan kamu ya senator tuan, miata ira kamu floor leader kalangan speaker, acting speaker kalangan muai ke sebalik soal sekarang wow. Acting speaker men kayu ngonan bi kapeng ngong chairman NJN ko bagi report kaselel mesansal. Proyek mai gila bagi kanserno ye sabul motion me bil sabul me kam di pe na pali. Bagi sajalan kemusaklan paragraf amomon me report watch eitan concern me mia women kaproeng jual kapeng chairman o yata gamag jalan kak sabulman rejagat masin ben report o sabulman kita Kareman Kadkadaur Kareman jalan kak rejagat tetaulang nan ususun sabulman kita report number 50 sakrial benial resak silu Koros magburgi dalam sapulman kita report
sansal masani mesabungke masani so rangut tel saman kita report o sangon wepan anan tekan mepana pali report sansal makatail trapiatarong administration kapon na pasam o sabul material pukon totola Yermendra keteban politikio kamera lak telan pangan tau prong koprol lang service pukat nintuananan clerk miata iram sudun nakalaban unfinished business Speaker point of privilege. kami Senator Latore sang kita kam taula o state on point of privilege Alangan Speaker gak patungan pagidata itu maluwa may patungan ni ranggak patpatura bang purakan Speaker imen pagi bang puran kat tipatutuat melel parata matam chair mufit Daniel o tailanggak kosamu kat tipatutuan nama ton tet kiti o warak nangadun tet Erman seme sobil mana kapman Calvin Martin no ya police officer 1 mayang patron sa material kupurot ni ulah balan boleh. Kalangan ng kami Senator Latore kalangan ng nama tontet kiti nang katintet amakat to bato to bikasarama wiura may katangan rang with atanay pato sauset kumak welcome and so chorus trial pinakalamu trial clerk Mia try ramisak nakalanan report. Standing committee report number Pabri Tuisak Riaula and Risak Silu Mapit Legislature Bill number Yapri Saktuala and Risak Riau Sang Salmui Committee on Resources and Development. Iban Batawan Ponasas Senator Harris Vice the acting chairman in RNT Sangwin Colonia Kamtolamo Mang Senator Harris. Kalang Bromwi Pagida wawan we pay better. Butayang wow kapingong namadam bilyang. We are former senator and Pohnpei kakyang patron program. Speaker even we are daw kamugit pagi mamutuatan katarbuayo chabman kita standing committee report number bab kutuwi sa kriyaw line riyak silu pagi karyaman. Pagbagtaro kariman telengkak tolale o supplement kita standing committee report tab kita sakriyaw labanial riyak silu teban tolan and masan ban kamu yang acting chairman and RNT Senator Harris. Kalangan speaker essential me standing committee report wat song di dalong kamutan kusunat number yapi sisak tuwa line riyak riyaw kusunat dah me song kitala tama we manaman ran mo trong bapitata price control commission irata riyaw me irora lab riyaw me sansal nan kamutan kusunat me report wo chongan peki te chong momot wo ran kamanan kayu ugdaglan sang price control commission on quality assurance Ugdaglayo mabangkaw Pohnpei sa material Imonian Pohnpei ang kawata standard yu mabang ruwa siya da uyabagan ma the standard yu mabang apali tipsyogan mabang nadla meleli rail consumer gan sa material ramaskan tronusus kan bangin finance to wag karyaw Ugdaglayo maban hiyang manamanin commission mo rangkak kawata policy questionet propose questionet maban siya wasa kagalaka rail po melel in terms of tipsyogan the merchandise tipsyogan maban natla na istowagan may rail siya madrail ramasakan the tonususkan bangin fine and istowagan ay rariyaw kasampal ma kamudahan questionet wat songan apali melel protection gaymet naban toke Israel consumer kan kalangan speaker Chancellor Autaman kawo metokalang standing committee report prabuto sa Rio Labanial Risak Silu Mia
intang business kan mereka berperak. Rice, korus mangi ma pejisang Hawaii o Pwuhng, our ocean nation, logistics. Fuel, pailaut, puaki eucha company. Ada may pajuan ma Pilda would strike out imported goods, kiyang replaced by merchandise or domestic products. I will strike out markup on 50%, excluding freight cost. Huwag may pahinta sa kauyo, isukak na 50% daw sang kalawano, maka-market. Maka-market chala riyasak, that's 333% markup. Quality control, huwag may kala public market ngay sakaw chala isak. Ngay sakaw lang, ngay sakaw uswa sa chala riyasak, ika-complain ni Rail. Ragula ng change ng barew, pahin chala mo bukin. Ang ramas paman to talk ipi, rastyuka kang right to talk and inspect quality control. Within a health, na kunang mawang rason na ramas ita. Dan, says my business with karong pilda. Quality control, health. Year entity ria we are puko. A commissioner, socha rai office, socha ni rai phone number, rasya to talk 24 hours. Isang ko sanat may kung masak, kawata apa kiki tam ko nang. Ya pachitin na. Utan, aray man naman, niningkayala, listo yung price commission. Aray ko tao, apega uyawi, krisli ko ta chala rin sa kunaw, socha mag uyawi. Ari carbon mangga, iman, pagkita siyang file ila sang kusanat to. Pagkakaryaman. Kalangan mo yung saban, robot mo kaya bata saban tao yang ni pilok kaya kakuyang apa. Kaya sa ako kita robot. Chairman acting chairman in Orange, Senator Harris, kumkak kawit konselno, robot mo kaya mamansan yan suot kaya tempil. Kalangan kameleleme amen member in R&D mabutaan kayun sa mani business percentage in tupsyo ay minil florong Madam Chair Movik. Senator Harris tor barangkat Madam Senator Movik Chairman ng WTC sa ngayong gitid kamu Senator Movik. Kalangan speaker mau imen kabungan me utanis to sabani business postura business. Kalangan ni Senator Harris, tami imen kasaleta in sa what me moin irariyaw kayo imen ikosampal ki kosan neto puya ki tami sa salasang Senator outside me portio price control. Actually puko yo mainan ng kosampal quality control, likan price control. Token price control sangai ran tayo ko to katel campaign complain ki naniya isa me Senator outside bil kasaleta polarize yo we painan ko po kan painan rice quota so to report yo ko sang price control akatel men kom ko kan right eu po quality control me bilina nang ko sampal sang price control ari ibil so to ay so what is I madamadawa me mo inakonang katel committee na R&D and reconsider kumumatang ko sa network utan look into detail ma utani makonongan mo yaw yan met pabam me committee na R&D anane and look into more Consumer Protection Act me encompass song koros mabil para-paratanan ko sa net mag-train up to ko sa yan sa wood Consumer Protection Act, eban kiyang protection on consumer kan o protection o bil kopko business kan and we are puko when kiyang punginaramasan ka surail mamia ko sa punta punginaramasan kiyang rail and pitong ki tame sa po. Kamelelem mo elelera insa uyo me kom ko pro speaker bu yana ka saleta po ki tame minan pilo epit consumer epit tame konong Consumer Protection Act beban apali. Pweki Consumer Protection Act kiyang pungin consumer
ren kak an ke Pwuhng ren kak peitong ke tipsaukan makolong to sang liki te tipsaukan merbiye mamaurki yamoman quality in tipsaukan o yamoman pilpitata yamoman ingredient o sangan ingredient te tame tatok nan tipsaukan te mongokan makolong to ran bukat kecil kilong to tipsaun waikan okay wuni okay mongo injung kai miya sota meman wewe ke tame miya sota tal protection on consumer on tipsau bukat ain sawot o kuma rama saman ban kangata allergic yang peanuts te allergic yang meko ta kang mongoyo mesoto wewe ke tame njungya yarai Pwuhng ren ka kiyang business wo kopung te kiyang business wo en kak puko ke mame ko tlelong rai ain so what ay kamelele me I makareta makdail ko sa iya Consumer Protection Act to kilongong price control o yang aki quality control I magayopo we kapitapana song ko ime pukon business o pukon consumer miya koros miya lale ikamelele me Consumer Protection Act ebiliset pukon business pwede en kiyang pungnaramas rin kak su business kan mamekot sabong price yang aki tango may kasalitaring ingredients meminan tips mongote tango kan makulong ito mekot panlelong rel maritatongki ari speaker ipaki Committee na rin Mia Consumer Protection Act ko sod na tiyaw mimi mo trail waray larsang ng 2020 the 2020 ari ipaki marakak purala o pukata ko sod na tuwat o at least ren consider ren kak pwe katailenter piecemeal sili kisin ko sod na ka mabana wali consumer absolute mabana wali quality ka te apali tipso absoluta apali pungaramas ong ni araitan tatong tipso bukat mamekot panlelong relari imet mimin kasalita speaker kalangan acting chairman Naranti miyaw may respond tong ni kawit na miyaw kaya mamasani report may tan te italong tong trial bill me riyabukit was isisak tuwaw reported song kawit miyaw may kawit kaman dola acting chairman Naranti muna sansal mamiya sa material non-title sa material code ay sumungla chapter riyaw ye imawa consumer protection Mele dame sansal sa madam chair kusunet yung mana na fine tune la wan kakabwali amet tame miye ansawot ireme tame sansal sang madam chair ka ye ime incorporated nan kamudan kusunet mamimreta hari itu ya tame otega quality megun pukatamu ya enamend price ya consumer protection tama kasang walo isma ban enforce wasa consumer protection law melel mie question to chodo entity you chanchal me pegor mangi me executive me ban enforce question ko Rusia ambe wagi ya kutiang nan parliament price commissioner ikarben ugdaglaw yaw wan ka kiyang angka ugdala ko yang quality assurance and miyong consumer o essential nan question at me kukudan policy gay ba miye when gak so was enforce inang tama essential hari wasami ko sa mo try gak liang nang mo ha ranmot trail mangi batuan me songon ni rega ik porporta atay katay tama so enforcement in chong yawi Hari ngayon may ang kamelele me pwede yung mayor commission yung may banap wali tipshow netla tipshow may netla at ilang kakailangan yung commissioner hiyang rail manaman meron kak tetong kuburan kak ya so wasa melel
consumer kan Israel aramas kan point show junior protection in business po miya yo kalangan Miyatra Senator kami Senator Edwin kalangan speaker ay itu kalau sekarang mesti kayu kamu report word o tama song apali melelong kamu utang ko sunet word mo ina essential mo commission word ni bilisan saler sang member taken may yang kita roya commission you the board you itaral policy issues o melel adai problem answer what enforcement the implementation in policy bukat sudah memang apali Pwuhng kamelan commission ka kahit ipilaral po ran bil dola enforce tama miya itaral ran come up with those policies o kaliyo man apali Rio tami drone concern ki although amon me yura mawiyo me yura kaseleliyo me tao I concern ma commission what say kak apali price control Adai lamba ambil kapatrai quality assurance impe mo tami pergi rata sula focus on price control o with pokatao apali quality assurance ko mo ini me kama ngisang ongye mar commission with apali apple arana apali apple apali apple orange at the same time at the eu ba momon tanga mau sang ya wa ramon pulikiti oslamante eri melali mo ini batawan mo German Walter mo in patpatol lugiya pipian re rong ta katel chong tami batawan utani isu yang ong kamitin warranty ibatawan kamelele me yutai nok kairoi Teilau mungkin teisang tam kerana yang Thailand apali ansur, bagi kayu price control ansur, mungkin pidak troto kalau kenuyang ya, ayawasa price control pat ya tami rai ya, mo kasala yang ya ansur trong price control, persai kak apaliat, in terms of quality assurance, amban pakilai moi intama utan apa ambil lagi kapung rail tak boleh utan track poinan kapo apali quality meal leveling quality re mo mama batolong ni songo mo tu ai sakar mo utan ni seso imang ka yang utung ata kamu utan pilot kaitik me koti utung uya beriawat au kaitiran patspen utane wana pali wa pali ren fokus yang terutama kona yang ni re dengan pura mo iya position ong tama miya suot rema bil kona mo intena na kapra lang committee warranty kon kak track mo kana itong trail yang mo implementation in tama miya pukra lang kak at least utang wo ke mag bang kamanata irabukat ayam mandate magray song na pali yang kurang kasalatong trail yang commission wat bang pokatai urakap o katangawi irabukat o eu ban sudah karam balai aimat men yang pertawan tama bang patolong ni songon momut isakar musik main i utung irabukat rap kaitian patpena ni songon momut kalangan Senator Edwin bahan pertemuan pona Senator Pahrek kalangan Mr. Speaker Senator Pahrek itol kalabak muna pula pergi yang uya kamtian arantia iman pada wetak motion yung report dan kabur pulang kamtian aranti barang kakce ko kabur itu Kadkadaur Kremen report dan kak keberbelang kamti naranti dan kak perontau sapali iran kawitkan tu anak-anakan me sansal nintuan me sansal rangut ni apan keberbelang kamti ansawe orang kak kasapal. Kores mo kamu ket memian keberbelang
Committee Orienty report, Standing Committee report, Pak Ketua Sekretariat Lebanese Risak Silu Masani Mesodro kubur kita ujung Masani so motion perita oranut akabulangar Committee Payanway Autapan report word oi nangun kosonato unsak kumalan perang tak sangi Miadai ramasarana kelanan kalantar main kelak. Salam, Mr. Speaker. Kalban torak tiang ira isak payo nia pilnan kalantar main ciplak. Legislature Bill number Riabgisilisak Silula and Rizakeo Legislature Draft 1 a bill for an act adding a new section to Chapter 11 of Title 42 of Pohnpei Code relative to public land for an asphalt plant for Pohnpei Transportation Authority, repealing 42 PC 10-129 pertaining to a former land designation relative thereto and for other purposes. Uniwatawat kayo. Komutan kosan tuat kawit to sang Committee Sab sang Nakaraboy ban bonus Chairman and Committee on Land, Senator Pahrek, Sangwin Matalanin. Kalangan, Mr. Speaker, I don't wow and kubur chorus. Sansal, Mr. Speaker, when we had a comogit, I'll get in Masani, Kamudan Kosanet, number Yapki, Silisexu, 11 at Risakeo, Savalman Gida. Pagbagtaro kariyaman talangak tolale masani usapalman kita legislature bill number yang kesilisak silu laban yang riasa kayo legislature waktu kelayo ang nikaman malang utawat kayo ketaban tolan dan masan pa kamu main Senator Pahrek. Kalangan, Mr. Speaker, sansan lan masan ban report ranwat fil John committee fil John ki pekasal o metodo bisto kasaleta royal position dan kamadawat himakartam Mr. Speaker manuyata kamogit dahil ngak apalin watawat kayo kamadam kusenduat ro kaprotong kamtin sao Nia kamogit dahil ngak apalin watawat kayo kapralang kamtin sap nia masan pan motion no kami main Senator Edwin Chairman Jayan ko. My understanding you mo tayo apalilan watawat kayo motion in kapralang. Ya kawitan ko pasang tektayan watawat kayo apa automatik ang parala. Ano mo kalangan? Mia damasan pan ro. Motion yung tumasan bas. Ma Sudah mapanuang dahil bahan kadlar na nusus pun kamanalan watawat kayo kobralang kamtin sa peran ako perang kawit itu. Karas mo kubur kita lang kamanala legislature bill number Riabgisilisak silu labanial riasak kayo legislature waktak layo ang watawat kayo kobralang kamtin sa masaniye. Mesudo kubur ke masani so Ranwat kamanalar legislature bill riabki silisak silu labanial riasak kayo laban legislature waktak layo ang watawat kayo kobralang kamtin sa and perang dog o perang kawit itu ewan so. Main clerk miata bill nan bill calendar. Legislature Bill number Babki Silisak Maula and Riasak Silu Legislature Draft 1 the bill for an act amending sale number 10L-99-22 the comprehensive budget act for fiscal year 2023 and for other purposes. Uniwatawat kayo. Pwede pilwat rakawito sang kamtian moni ay ipan patungan po na sa Senator Joseph, Chairman in Moni sang wenu, kamu main Senator Joseph. Kailangan kami may acting speaker ban pat liyo tula po na itsong sa kanatan ng kapasapat. Mohon ko karusiya. Acting speaker man pajong yate o kamubid. Mumuot-wot yan ka. Kachikita ko masani kamatang ko sunat ng papapo ko sinisag lamaw laban niya riyasak silu pagkakaryaman. Niya karyaman. Pagbagtaro karyaman mumuot kasambalwat ang tolaw katri. Taulale legislature bill ng papapo ko silisak lamaw laban niya riyasak silu legislature waktak layo.
o kamanalan o watawat kayo tabangkat lang nan masan pa ibang kapralang Chairman and Finance Senator Joseph kami Alangan kami may acting speaker ban pajuan chapiyata member in committee and boni and kak pachang kami suci sayur. Ni mo jobat may speaker question to watch tagtaki. Umotwo chen kak kamanata chalanan. Ipugot pa sa kwalo. Kak pachang chala silikitiyo be pachunan. Line item and pachatin paluwat siya EPA. Napali siya ilokyo me bahan uyang anwin palaw. I am at my acting speaker. Close debate. Pagbagtaro karyaman talang kakaratuwa masan man Bill meso by Legislature what karasmuk kuburgi talang katungati masan pa masan yay meso to kuburgi masan isyo kaya bangkat lau suski inantan motion may pitata kumutang kusunod buat karasmuk kuburgi Jalan Kamanala Legislature Bill number Pahrek Silisak Limau Lebanial Risak Silu Legislature Waktak Lae Wang Watawat Kayu Masani Mesodo Kuburgi Masani So Ranwat Katal Kamanala Legislature Bill number Pahrek Silisak Limau Lebanial Risak Silu Legislature Waktak Lae Wang Ni Watawat Kayu Mimiata Iranan Bill Kalantar my Mr. Clerk Salam Mr. Speaker. Kaiban Torokti Ongban Ira Sansal Mesutok Ira Nani Raisak Limau Kaiban Kationg Ban Raisak Wono Ansaw ni Ratoror Mia Ratoror sang member kan Ojen Ramolet. Ma Soto Mabanu nga Sansal Motion Pakpakiyo Soto Bang Debatable Lapueki uyapan totok dahil ananas sapal lang totok dahil bang kamal drangot o sapal ba nakalakay sa kalakap pentolan ng totok kores maguburi dahil kamal disang nan uyalamanam ranwot may tang kamtikan ng totok o pron sapal ba na nan malwot lakap kalakay sa masani ay mesto trukuburi masani so sabol matahil uyalamanam ranwot urtir ni kulakwot kalangan.